FIFA World Cup sakni somni pani chu quarter final khelzo anita der maya ram somthum pani in elna hian ram pali chawin champion be seina an nei ta a minol pui rin lo tak tak thil thleng omnuk kara semi final lu te han en hian rin lok anga thil thleng le rin lok ang nimia lova thil thleng a om kan ti deuh vek thei mai theye engpo ni sela tun tuma hian quarter final clear le nan chuan atlai deuh to ni in langma sela quarter final zan ni na clear le na toy result kan tel thil then khat sei vele ta hrim hrim ila semi final an la khel lo boka tlai lua om lo ti riu ru pu mayang o FIFA World Cup khel meka quarter final zan ni na khelin Morocco le Portugal anin ma chon ba ka England le France anin ma chona States asan to awangin in khel borok po asang ta em vek maya in khel masa African team tha Morocco le European team tha Cristiano Ronaldo omna Portugal anin ma chona team pani da hian 4-3-3 formation mangin an formation man than ti danglam du lovin Huaisen takin anin ma chona player malkhai angzela en chuan Portugal hi minglian jok le thazoka ngai an nia ma se Morocco in chu khelmola nufual phanan man antum bik haulo Portugal hian Cristiano Ronaldo bencha dale in aya an match nung bera hat-trick siam tu Goncalo Ramos Benfica striker chuan bultan le in Portugal tan match poimo taka hian Cristiano Ronaldo an bul atan le talo hi soizui po atam le hle manager du thlanna animiova chu wangin Ronaldo tan po ti dan vak a om chuang lo khelmuala an kheldana tangin Portugal hian chaktumin Morocco hi an machon ti a hriat thei ngal maya mase Morocco hi Spain laka team khong takha an nimiova Portugal laka chu adang lambik chuang lo Portugal hian half chance lo chu hun tha an nei hlei thei lova chutiang kara chuan mini somli pahnina Yosef En-Nesyri chuan sang taka zuangin Morocco ta na tawluta he goal luna hian Portugal goalkeeper Costa chu pu theini in alanga ma se first half chau alania Portugal tan beidon na turni in alalang lo second half a Portugal hian na zoka norin hun tha po an neya ma se Morocco goalkeeper Bono an paltlang lei theilova Cristiano Ronaldo howin bench atanga goal nor chi player an lu nuwa po thil adanglam lei theilova Portugal in hun tha an nei te po Morocco goalkeeperin ming thatnan a mangta zel ani bera European team tha hian tumdanga goal an nei na thin anga goal an nei ta box si lova Ronaldo pe thatak te Felix pe thazet te hun to ma hreta nai tak atanga pepe an atau goal lo te kha Portugal van doina bel cha tu an nita a Portugal hian an sipur su theilovin sikhat fain African ram Morocco laka hian an tlom ta a Portugal hitla in Morocco hian semi-final anin hlangkai ta ani kha in khela khan hun top dona ruaya Walid Chedira chu red card manga no chhuwa ni in Morocco hian kiam then boka ma se hun top don tak ani to awangin Morocco hian an tlem jok na hi an tur pha lem lo thung tikhan Morocco hi Africa ram World Cup a semi-final in pet kai ma saber an nia kumsang khazakwa somkwa Cameroon in quarter final khelin sangni pahnia Senegal in quarter final an khel boka Ghana kha sangni soma khan quarter final lo khel to bokin anni ho kha Africa ram World Cup a thleng sang ber an nia ma se quarter final paltlang lovin an tlaveka tu ma semi final hi anin pet kai zo lo kha nia kum ina ero Africa champion Senegal an tlak to nuwa Africa khomol pui champion ni mek lo jok Morocco hian World Cup semi-final anin pet kai tatlat maya minol pui beisei aya sang fe Morocco hian an thleng ta ani bere Portugal kha an ram chanchina World Cup a quarter final a an tlom masak ber tum ani thung Portuguese superstar Cristiano Ronaldo hian World Cup knockout stage cha match riat khelta in pathumna zonna match chhiartel vek khan ania avain minute zanga somsari jet World Cup knockout stage a khela heti chung hian goal shot tum somni pasari neima sela gola khung tamia lova he football khovela Arcelian hian akalna lam apianga sul nu ro puibik
thabik le midang te ti ve theilo nu ma anut chia deuh zel na chungin World Cup a bik hi chuan aduang thalin atalna hlei theilova a her liam ve don ta chu ani mai boxia record thazoka thla theiduam takani amai ro chu Ronaldo hian World Cup tumnga a gol khung vek thei ma saber le om chun record asiam man tho ani kha hei baka hian Morocco laka ain lan le ta ka wang hian mi pa football la ramtan in lan tamber record match za somkwa paruk ani ruala chu wangin World Cup a so nu ro puibik anu chia thowa champion no moi choilo ma sela in chuan na tur thatak anei thowe ti to mayang quarter final match nung bera England le France anin ma chona in khel munam tak ani ma se clear na tarmit azirin rideu pop pop angchi ngai na tan chuan hun then khat khachu a munam tok lo mai theya ma se tactically in hanti ve khang lang ila team pahni inventon dante mun all an zon dante mun all an no kha dante ball an then dan le attacking threat nei tura an khel dante an tactic man lo chik mi tan chuan in khel munam tak ti dur ani ome player langsar tak tak en big tura po langsar le zual mu chak om le zual ang chi te an om nuka chutiang kara chuan minute som pasari na Real Madrid midfielder Aurelian Tchouameni chuan penalty area pona tangin goal thazet akhunga first half a goal dang lu belloma sela second half a Bukayo Saka chuan penalty lo chuakin England tan Hurricane chuan chiang zetin penalty hi goal a chantira ma se minute som sari pariat na Olivier Giroud chuan alarin tlak ani ti phawlangin France ma hruaina goal akhung le a hemi nu lok hian England tan Mason Mount chuan penalty lo chuak le ma sela Hurricane chuan goal kham chunga a thlo chuaka England captain hian an sipur sut na tura hun thaber a khoral nu hian England hian goal khung bel theilo zuin goal dang alu bel talova France hian goal ni goal khatin England hi nein champion lai hian semi final anin pet kaya England ero kan mang tha vele ta ani tikhan France hian World Cup semi final tum sari anin pet kai na chia ania kumsang kha zakwa songriat pahni le sangkha zakwa songriat paruka azona semi final anin pet kai nuwa tuntum hi France in azona World Cup semi final anin pet kai le na masaber ania an champion le thei angemo England tan ero World Cup quarter final a an tlom voi sari na ani ta thunga World Cup a quarter final a tlom ngun ber ani ta bok Giroud kha World Cup chanchina kumsam thum paruk chin chunglam World Cup tum khata goli khung tling thei pahni na ania kumsang kha zakwa somkwa a Roger Milla kumsam thum pariat ni to chunga goli khung theinen he record hi an chel dun ta a anni pahni chau hi World Cup tum khata kumsam thum paruk chin chunglam ni chunga goli khung tling thei anni tikhan semi final a Argentina le Croatia anin ma chon don ta a hriathiam olzongin anni hi thole ni zan lai pel dar song pahni le achan vea anin khelanga semi final match na nung zoka Morocco le France anin ma chon vele anga anni hi nilai ni zan lai pel dar song pahni le achan vea anin khel thung don ani